And we will look at also the explanations as much as possible. So without losing any time, just let's get started. So as I have already mentioned, I would highly recommend you to open your recording from YouTube like that and open your questions from the website of Engnovate. It will be much easier for you and you will be able to highlight as well. So that's why that's the best option that you can do. So I will start the recording right now. And what I usually do is that I do not analyze part one questions. And when they give me some time to analyze part one questions, I go to part two and part three and analyze part two and part three questions. And right now we are going to do this one as well. So let's start the recording. Published by Cambridge University Press and Assessment 2025. This recording is copyright. Test 3. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a woman phoning the owner of a house she is going to rent about companies that she could rent furniture from. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Now listen carefully and answer questions 1 to 5. Good morning. Hi, this is Shelley Meyer. I'm renting your house on Archwood Right now I'm looking for Peak Rentals. Avenue. I'm due to move in next week. Oh, yes. Hello, Ms. Meyer. What can I do for you? When I viewed the house, I told you I'll most probably need to rent some furniture, at least until I know whether my temporary work contract is going to be made permanent. Yes, of course, I remember. And I said I could give you some information about furniture rental companies in the city. That's right. Well, the biggest company is called Peak Rentals. I've recommended them to other people and have always heard positive reports about them. Could you give me an idea of their costs? Sure. I actually have one of their brochures here. It says the monthly price per room starts at $105 and goes up to $239. The answer is $239. Yes. That depends on which rooms you need furniture for, of course. Sure. It's just to get a general idea of how much it's going to cost. And you said you had some positive feedback about this company? Yes. People have mentioned that the furniture from Peak Rentals is more modern than... The answer is Modern. modern. Is more modern. Okay. any of the other companies. And also, once you place an order, the furniture will be delivered to you in just 1 or 2 days. That would be really helpful. Oh, and the brochure says that there's a special offer at the moment. If you rent living room furniture, I believe that's a set of chairs and a TV table, you'll also get a lamp at no extra cost. Lamp. Why isn't it chairs? Because it says like if you get chairs and blah blah blah, you will get lamp with no extra cost. Like with no extra cost means it will be free. So that's why it will be our answer. Okay. Okay, but you know, that price range you gave is more than I was hoping to pay.
Then you could try Aaron and Oliver. Sorry, what and Oliver? Aaron, Aaron. Okay. So Aaron. So first I write whatever I hear, then I convert it into the correct version. So A, again, double A, it said. So R-O and N, like this. Did you understand? So first you write whatever you hear, then correct it and convert it into the correct version. Let's continue. Are they cheaper? I'd say they're a mid-price company. But if you chose them, you need to be aware that they charge an extra 12% every month in case of damage. So Damage. for damage. Yes, after 4 we need the noun and 12% monthly fee actually for damage. Oh, I see. I'd have to do the math carefully then. Right. But one helpful thing is that they also do cleaning for customers. For the furniture? For the house. Oh, I see. I probably won't need that. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Ben mesaj verebilirim. Yes. Bize elə bil ki, bu stop eləməyə arada, yəni içəridə verilir stop eləməyə. Bəli, bəli. Elə gedir. Bəli. Düzəlsin. Tamam. Have I started the recording? Yes, I have. Now listen and answer questions 6 to 10. There's another company called Larch Furniture. It's quite new, and it has the lowest prices in town. That's for both furniture and also electronic equipment. Answer? Electronic. Electronic. Equipment is items, right? Well, that would be good. I'm not bringing much with me, and I won't have much time to go shopping after I start my job. There are two things you need to know about Larch Furniture. First of all, you have to take out insurance on the furniture. Answer? Insurance. Insurance, yes. And you need to organize that yourself. That wouldn't be too hard. Also, you can't take out a contract for less than 6 months. But I figure that might not be a problem for you. You're renting the house for 12 months after all, aren't you? Yes, okay. Well, Sorry to interrupt. I just thought of another furniture rental company. It's called Space Rentals. Answer? Space. Space. And it's located very near to the house. okay. I don't have any information about their charges, so it's best to use their app to find out. Answer? App charges. What is app? App is application. See their app. What it would cost you to use them. Okay, thanks. I'll do that. One good thing about that company is that if you don't like the furniture once it's delivered, you can request exchanges. Answer? Exchange. Exchange. Exchange? No. Exchange? No. Exchange. Yes, Yes. are allowed. We need a plural noun here. So exchanges are allowed. Did you understand this one? Okay. Neye əsasən highlight edirəm? Kafama əsasən. Like, atıram dediyim, yəni hansı sözləri görəndə, yəni əsas sözlər hansılardır? Məsələn, responsible start, project. Yəni lazımlı söz, məsələn, some sözü mənə lazım deyil də. Ya da nə bilim, rabbit'i görməyim bəsdir. Yəni əsas sözləri seçirəm sadəcə. Okay? As long as you do Müəllim, that with Yes. Parafrez eləyirlər sözlər. O 3-lə 4-dədir də, düzdürmü? 2 də Bir də- deyirlər.
İkisi de değiller, tamam. Bir də deyirlər hamısı deyil. Okay? Within a week of receiving it. That I will continue with analyzing part 3 because I have already analyzed part 2. sounds really great. Okay. Well, thanks very much. That's so helpful. That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1. Can I ask a question? Biz burada özümüz başladıq da listening. İmtahanda öz-özünə gedir. Aha, toxuna bilmirsən. Ona görə YouTube-da açmışam ki, toxunmayım. Okay. Öz-özünə geçsin. Sən deyirəm. Part 2. You will hear an archaeologist who is part of a community project to excavate an ancient village, talking to members of the public who are visiting the site. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Hello. Hello. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. Hello, I'm Hayden. I'm one of the archaeologists investigating the site here at Bidcaster. This is the third summer for this community project, and most of the people digging here are volunteers. I'm a full-time archaeologist for the town council, but I was asked to join the project by NHA, a charity which sets up projects like this up and down the country. So, open, what does it mean? Start, the same meaning. So this is National charity. Yeah, most probably this will be the correct answer. As you can see, we're next to Bidcaster Castle, which is great because the owners let us use their facilities. Castle qəşəngdir çünki greatdir ki, Castle-ın ownerları bizə facility istifadə etməyə kömək edir. Castle owner'dan danışdım ama dedim ki onlar community project başlayacaklar. No, that's incorrect. So, how did we get to where we are today? Many archaeology projects happen when an ancient object is found, and Found dedik, gəlir. in our case, that object was a gold coin. Gold coin. Coins are often found by people using metal detectors. Nə dedi? Often. Adətən onu istifadə edirlər. Adətən tapılır. İndi sizcə bu düzgün cavabdır, yoxsa səhvdir? Yox, hələ ehtimal edir. Bəli, deyir ki, adətən. Yəqin ki, bu səhv olacaq da, düzdür? To look for things buried in the ground. Or coins are uncovered when wild animals like rabbits have been digging tunnels. Rabbits, digging. Amma bir şey deyil, gördünüzsə, ikisini orla eyni cümlənin içində dedi, düzdürmü? Mən sizə demişdim ki, bir eyni cümlədə orla əndən iki şey deyirsə, ikisi də nə olur? Səhv olur. Here, a walker found it on the ground after a rainstorm washed away some. Here, burada tapıldı after a rainstorm. Rainstorm'a yana nə deyiblər? Heavy rain. Bir də fikir verdiniz, bəli, burada rabbit'i, dog'ı eyni demişdi. Person with metal detector tam eyni demişdi. Amma burada heavy rain'in yana nə dedi? Rainfall dedi, düzdür? The earth and sand. Sand nə isim önəmədə? Soil görsüz, paraphrase olundu. Biz nə demişdik? Düz cavabımız həmişə paraphrase olunmuş olmalı. Okay? Davam edelim onun için. Demək biz When the story of the Aha, demək biz eyni sözü eşitdiyimiz variantlar mütləq səhvdir də onda. mütləq yox. Adətən səhvdir. Ha, tamam. gold coin hit the news, Peter Swift, an amateur historian, contacted me to say he believed there had been a village on this site, centuries before. Village dedi də, düzdürmü?
before the Aha. castle was built. Just by chance, the By chance. Nəyin sinonimidir by chance? Lucky. 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 team found some old maps and Old maps nə deməkdir? Old Old record. xəritələr, köhnə xəritə. Discovery'nin yeni nə dedim? Found dedi, düzdürmü? Tapdı. Adi olacaq. documents in our library, which showed 500-year-old drawings of ruined buildings on the grassy area between the outer stone walls of the castle and the river. We knew then we were onto something. Over the 3 summers the team has been here, we found the remains of several buildings, and more broken pots than you can count. Normally you'd expect to find brooches and other jewellery, Nə dedim? As a jewelry. Aha. Amma nə dedin? Normally you would expect. Normalda gözləyərsiz. Yəqin ki, səhv olacaq. but we're still waiting to uncover any such items. Nə dedin? But Any such items? we are still waiting to find any such items. Belə item tapmağı nə edirik? Gözləyirlər. hələ ki. Gözləyirik. eləyirik. Yəni, top eləyirik. Yəni, cavab? Nasıl? Animal. Animal nə əlaqə? Jewelry. Animal olacaq məncə. Nə jewelry-dən danışırdı axı? Yox, hələ davamı var məncə. Hələ ki Davam. də, hələ ki budur. Götürürük. Qulaq sağ. Animal harda tapdınız? Animaldan danışmıyıq. The people who once lived here were skilled at making tools from animal bones. İnsanlar deyir animal bonlarla tullar eləməkdə nə idilər? Skilled. Yaxşıydılar yəni. İstedadlıydılar. As you'll see when you visit the exhibition. As you see when you visit the exhibition. Nə deməkdir? Bu Evet, səyahət zamanıdır. Sərgiyə gələndə görəcəksən. İndi sizə bir şey deyim. Sərgiyə gələndə görəcəm, sən tapılıb da bu düzdür. Yəni tapmağı ümid elədiyim bir şey deyil ki, bu çıxdı. Besides the discovery of the village, we've also found evidence of human activity on the other side of the river. Yəni bu bitdi. Başa düşdünüz niyə piece of Burada jewelry məntiqlə də dedi? zaten piece of jewelry olacaq. Yox, nə dedi? Demişdi ki, normalda siz bunların tapılmış olmağını gözlərdiniz, amma biz hələ də tapmağı gözləyirik demişdi. Gözləyirik, yəni ümid eləyirik. Bayaq demişdim axı. Ona görə C variantı, okay? Keçdik buna. No other houses or huts so far. No other houses and huts so far. Hansı cavab səhvdir? Houses, Or huts so C, far. C. C səhvdir. Çünki huts Number no, of huts. no dedi də. No dedi. Aha. But we can see the borders of an ancient field system. Nəyə görə bilərik? Borders. Sahələri. Border Borders. nə sinonimidir? Outline. Outline. So, aha. At one point we found a long wall and thought it was an ancient palace, And thought. Nə deməkdir? Düşündük ki, Düşündük. palace'dir. but it turned But it turned. Amma deyilmiş. border necə yazılır müəllim? Border, sərhəd. Border. Sərhəd, okay. Yes. Okay. So can we continue? Burada niyə C olmadı? Çünki xahiş edirəm sual verəndə səsli verin. Çünki mənim həm sual işləməyə, həm də mesajlar oxumağa eyni vaxt eləyə bilmirəm. Səsli deyəndə mən avtomatik suallarınıza cavab vermək daha rahat olur. Mesaj şəkildə yazmaqdansa. 16 ilə davam edirik. out to be a modern wall. This summer's work will end soon, Summer dedi, end dedi. Görə nə edəcəklər? but we'll be back next summer. In the meantime, we're putting on a series of guided tours for school groups this School qrupları üçün nəsə eləyirlər? Yəni C-dən Aha. danışır hal-hazırda. Deməli. Qulaq asaq. autumn. Oh, and maybe you saw the TV documentary about our project. Belki bunu eləyəcəyik də. Bunu düz götürdüm hələ ki. Okay. Amma o biriləri də. That TV documentary deyil. Gəldim bura, yaxşı. suggested the objects we've found are going to the town's museum, but we don't But we don't. Çıxdı. Bildiniz nə niyə? But işlətdi çünki. We don't dedi. know that for sure yet. Before you hear the rest of the talk, Englovate nəyi bəyənmirəm? Map suallarının üzərində işləməyə Englovate-də çətindir. Elə şeylərdə qaydıram. you have some time to look at questions 17 to 20. Buradan işləmək daha rahat olacaq bunu. İmtahanda masan da olur da. Ha, Normal olur. imtahanda belə sayt problemi olmur. Bu Englovate-in özünün
saytla bağlı problem idi. Nə IELTS-in. problem? Yəni, Bir də bir Problem şey odur ki, soruşum. eyni vaxtda sualları və mətni görə bilmirəm. Yəni, Onu biz nə edə bilərik? Command çıxdı işarəsi var, negativ command işarəsi. və negativ. Okey, Aha, yenə də biraz- tam düş, biraz Biraz eləyək. basın, biraz da basın. Hə. İndi də çox bacı oldu. Hə, biraz da. Okey, belə eləyə bilərik. Çox sağ ol. Now listen and answer questions 17 to 20. Mən Muzi üçün nə dedi? Bayaqdan. When you enter the site, please make Birinci Bridge Foundations'ı gözləyirik, düzdürmü? sure you keep to the paths at all times. There are a few other things, the highlights of the site, if you like, that I want to mention. Mən belə şeylə qulaq asmıram. Hələ Bridge Foundation hələ gözləyirəm. başda mıydı? Aha. Take a look at the map. Our present location is marked at the bottom. Biz buradayıq da. Aha. This year, we've identified the foundations of an ancient bridge. Eşitdik Bridge Foundation-ı. Eşitdik. Eşitdik, bəli. Aha, indi gələcək. Mətlə baxın. And it's really exciting today because a team of divers are in the river searching for lost objects. To reach the bridge, Reach the Bridge, indi gəlirik. take the main path ahead of you, Əsas yolu götürdük, gördünüz, Aşağı bura götürdük. qisməsi. Aha. go straight on, Straight on, düz getdik. and keep going till the path bends to the left. Benzine Dönürük. Bend, Dönmək, döngə. döngə, Dönür. bəli. Və hara dönürük? Left. DB. Left'da. Sola. Left'da You'll dönür. see a smaller track leading off to the right. Follow Aha, Yes. baxın, buradan getdik sonra the right-ında. Sağ tərəfində balaca bir şey görəcəksən. Cavabımız Biri. B. B. Aha. that to take you to the river, where the divers are. Keçdi 18-dən. You might be interested to see the rubbish pit. Dedi. İndi fokuslanırıq. This is very near the castle walls A. Castle Walls ya E ya da F. İkisindən biri. in the northwest corner of the site. North istəyirsə E'dir də. Northwest. Eğri. Northwest haradır. Gəlin kompasa. Northwest gördünüz. Northwest, solda. E. Yes, A'di. Keçdi 19-dan. It actually dates to the time of the castle and not the ancient village. We found oyster shells and fish bones, and we assumed they were thrown from the castle kitchen above. One area we excavated in the first summer uncovered the site of a meeting hall. We knew it was an important building because it had 2 rows of post holes, deep enough to support a large roof. It's the largest structure in the central area of Central area haradır burada? Buradakı Bəlkə. largest hansıdır? Hansı? G. 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 the site, next to the current excavation area. Ha, current Ha, excavation'ın excavation'ın yanında. yanında. Okay. Last year, we discovered a fish pond in the ancient village. Normally, these were beside a river. Normally deyirsə, onda cavab deyil. Çünki normalda belə olur, amma belədir. Okay. Beside. The pond here is further away, Biraz uzaqdır. Evet. but it's possible the river has moved slightly. Anyway, to get there from here, you turn right at the first information board you come to, Information board budur da. Buradan Right. right. Right'a Sağa döndü. dönüş. Belə getdik. İyi olan. and follow the path into the trees. Into the Yeah, trees. into the trees here. Ağaçların Yeah. içi tərəfdə, yəni i. E. Allah. İyiydi. Before you come out of the trees, you'll see it on your right. If you reach the river, you've gone too far. So, does anyone have... That Burada is the suallar end of gedince, part. Aha. burada suallar əvvəl gedəndə o birisi partlara keçmək olur da, yəni. O Bəli, özü üçün bəli. gəlsin. Bu sual mən- ikinci sualdır. İkinci dəfə cavabladım. Olur, bəli. İmtahanda edə bilirsiniz. Okay, keçdik biz bunlara analiz edelim. 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2. Part 3. You will hear 2 theatre studies students, Maya and Finn,
discussing their project on theatre programmes. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Controversial nədir? Necə? Kontroversial yəni qarşı, yəni əks bir şeydir, yəni zidd olan bir şey. Mübahisəli. Mübahisəli. Resemble nədir? Bənzətmək. Bənzəmək, yes. Oxşamaq. Bitirdik, qayıdıram başdakı suallara. Oxuyun tezdən bunu. Now listen carefully and answer questions 21 to 26. So, Finn, I've done as much as I can for our project on theatre programmes. How's your research coming along? Okay, Maya. I didn't know theatre programmes are called playbills in the USA till I started looking Please, yəni happy falan deyə bilər də, okay? into the topic. Even though I struggled to find many useful websites, I'm glad we picked this subject. Glad dedik. Glad nə sinonimidir? Please. Please. No one else on the course is doing the same as us. No one else in the course does the same as us. No one else. Yes, hasn't chosen by other students. Yəni heç kim bizdən başqa eləməyib, yəni digər uşaqlar seçməyib. Although it is one of the research areas of the module convener. That might actually put some people off. I suppose so. Anyway, I hadn't realised there are actually companies specialising in creating theatre programmes. Yes, they're quite common Burada fikir verin ha. Məsələn, Maya deyirsə, qızın fikri lazımdır bizə. nowadays. Contrary to what many people think, theatres don't hire people Contrary, yəni əks olaraq, yəni mistaken, elə cavab gəlir. to do the programmes. In fact, companies buy the rights to publish programmes on the Dediyəm, theatre's behalf. sadəcə o hissədə mən danışdım deyə eşitmədik. Biraz qabağa Theatres dedim. Programs. In fact, people think theatres don't hire people to do the programmes. Don't hire people to do the programs. Don't hire nə deməkdir? Pay companies. Pay eləmir də, yes, pul ödəmir. In fact, companies buy the rights to publish programmes on the theatre's behalf and then make their money selling advertising space within the programme booklet. It must be easier for theatres to do it that way. Yes. I remember reading Yes. Don't, bayaq dediyiniz hire necə idi? Hire, Ondan işə bax- götürmək, nəsə ödəmək nəyin üçünsə, hire. Kirayə eləmək, yes. Okay, pul ödəmək, yəni pay companies, the same meaning. something about programmes in early Burada da early British theatre. It said that the cast was always very important. Yeah. Audiences were very familiar with leading actors. Audiences deyir, amma bunu qız deyir də, yəni. Eşitdiniz? Bizə amma kimin fikri Bizə Fin lazımdır? istəyir. Fin lazımdır. Böyük ihtimalle Mustafa olacaq. And big names would draw huge crowds. But I hadn't realised that I hadn't realized, nəyin sinonimidir? Surprised. Mən fərqinə Surprise. varmadan, mən təcrübə. if the programme named a famous actor, that's who the public expected to perform. And if that didn't happen, people accused the theatre of breaking their agreement with the audience. Agreement. Agreement nəyin sinonimidir? A kind of contract. Contract, razılaşma. Contract. They would demand refunds, and if they didn't get them, there were riots. Outrageous! Neynirlər? Refund falan tələb edirlər. Bəzən refunda görə tələb edirlər free of charge. Free of charge həmişə free of charge olmur da. Nəsə orada məsələn aktyorun adı yazılıb, amma aktyor olmur. Onda məsələn deyirsən ki, yox da sən razılaşmaya uyğun şey eləmədin, pulumu qaytar. Başa düşdünüz? Amma burada deyir ümumiyyətlə pulsuz olur. So that's also incorrect. The answer is C. Hardan tutduq? Həmişə surprised olanda nəyə gözləyirik? What I didn't expect. I am amazed. I didn't realize. I didn't understand. Bu tipli bir ifadələrdən başa düşürsünüz ki, o cümlənin içində cavab olur. Yaxşı? Həmişə surprise sualı olanda. Keçdik buna. That'd never happen now. No, people are too polite, even when they're disappointed if the star of the show misses a performance. We should definitely include that information about early audiences in our project.
Peki gələcək qız danışmağa başladı çünki. I also think it's important to mention that lots of ordinary people at that time were illiterate. So Illiterate. Nə deməkdir illiterate? Savadsız. Savadsız. Ədəbiyyat. Savadsız. Illiterate. Oxuma yazma Illiterate, bilmeyen. hə. Aha. theatre programs were of limited value in advertising plays. When a company of actors arrived in a town, they'd parade around the streets in Aktyorlar nə vaxt gəlirdisə parad edirdilər streetlərdə. their costumes. Kostyumlarla. Okay. Yəni A. özlərini reklam edirdilər də, düzdür? Beating drums and announcing their upcoming performances. Upcoming performances, yəni plays, promotdakı bildiniz də, parad edirdilər falan, yəni özlərini reklam edirdilər mənasını verdi. Mən bir şey deyə bilərəm. Buyur. Mən bunu yazanda səhv yazmışdım. Necə düşünmüşdüm? Burada çöldə parad eləyirlər deyə place outdoors kimi O onun götürmüşdüm. tamaşası deyil axı, tamaşadan əvvəl elədiyi şeydir. Burada tamaşanı çöldə edir, deyir. Başa düşdün? Okey, tamam. Başa düşdün? Aha, çox sağ ol. Interesting. I couldn't imagine that happening now either. There's also an interesting comparison to make between 18th and 19th century 19th century, programs. Wasn't it in the 19th century that theatre programs started to resemble programs today? Resemble nə deməkdir, guys? Oxşar deyil də. Oxşuyurdu. Oxşuyurdusa, onda orijinal deyilmiş də. Deyil deməli. Çünki original nə deməkdir? Özünə məxsus deməkdir də, düzdür? Unique. Əgər unique deməkdir, eynən. Əgər oxşuyursa, onda unique deyil ki, düzdür? Ona görə alına çıxdı. Yes, and unlike programs from the 18th century, they always used colour. They always use color. Hansılar ki, 18-dən fərqli olaraq 19 use elədi color. Amma biz 18-inkilərin nə etdiyini tapmalıyıq, okey? Bu səhvdir. Dedi ki, 19 istifadə edir də color-ı. Məntiqlə də düşünsəz, 18-də color olar, 19-də olar color. 19-də olar. 19-də. And there was a greater variety of designs. But personally, I think 18th century 18th century indi gəlir, gördünüz? programs were superior Və superior üstün deməkdir, yaxşı? because they told the theatre goers so many things, So many things things. çatırırlar. including Amma burada bir məsələ var da. Fin dedi bunu. Maya razılaşmasa cavabınız olmayacaq, yaxşı? about the actors. And about the writer, the plot, and sometimes the history of the play. Qız da razılaşdı da. Dedi ki, Razılaşdı. play'in historisi falan haqqında əncinə əlavə elədi ona. Ona Bir görə söz də- deyə bilərəm. Buyur. Nəyə görə razılaşdı? Əgər ən dedisə, özü bildik ki, razılaşırdı. Razılaşdı. Yəni, Onu əlavə edirdi. edir ona. Bəli. Amma Bu da oldu desəydi, sən. Bat desəydi, hayır. onu dedim, bat falan desəydi, hə, ignore Onda edir. götürməz. Bəli, Onda keçir. B olacaqdı. Bəli. Onda heç bir olmayacaq, çünki o biriləri də inkar eləmişdir. Əlimizdə qalan Hə, fərq variasiyası idi. That's right. What should we say about theatre programs in the 20th century? Gördük. Amma burada nə lazımdır bizə? Qızın başa düşmədiyi şey. I reckon the most important thing is the dramatic The most important thing. change they underwent during World War II. When the government imposed restrictions on the use of paper. Yeah, but that was only in the UK. In the USA, programs, or rather playbills, continued to be published in the same format. While here in the UK, programs became merely a single sheet of paper folded to create 4 pages for text. What I don't really get Nə dedi, nə dedi? What I Mən really götürüb don't anlaya get. bilmirəm. Really get. Başa What I düşmədiyim get, şey. yeah. Deməli cavab indi gələcək. Bir də sizə bir şey demişdim. Hansı sözlə başlayan cavab gəlirdi? Votla başlayan. Votla. Bəli, başlayan. votu dediğində burada. is that after the war, they didn't go back to being more than one sheet. After the war, müharibədən sonra bir vərəqdən daha çoxunu şey eləmədilər. Or change in any way for over 25 years. Yəni 25 il bunu eləmədilər. Yəni bir vərəqdən daha çoxunu eləmədilər deyir. Yəni Fail to develop. no. C. Az olmaqla Ya, qarşıdır da. programs Birdən were çox printed. olmadı. Nə deməkdir? Bir A few səfərdən programs. Olmadı yəni, eləmədi. Amma orada mənim dəyişiklik eləmir dedilər axı, elə bir şey eşitdim. No, dəyişik eləmədi demədi. Dedi ki, bir səhifədən çox print eləmədilər və bunu 25 il dəyişmədilər. Nəyi 25 il dəyişmədilər? Bir səhifədən çox print eləməyi dəyişmədilər, düzdür? So, bir səhifədən çox print eləməyiblər. Sonra necədir? You'dur.
So da Çox az verişi. Başa düşdünüz? Həm də USA-dən danışırdı, burada Britishdən danışır. I know there were paper shortages after the war, Mən başa düşürəm ki, nə var idi? Paper shortage. Vərək çatışmazlığı var idi. but only for 5 or 10 years. Strange. Amma 5-10 il oldu da bu. Yəni adamın problemi vərəqin az olmasındandır. Yəni az çap olmasıyla bağlı idi. Cavabımız oldu A variantı. Başa düşdünüz bunu? Bəli. Before you hear the rest of the discussion, Bilirsiniz də, buna vaxt verəndə bura baxmırsınız. Ancaq bura baxırsınız. Düzdür? you have some time to look at questions 27 to 30. Burada da nə dedi? İşte controversial, original var da. Mənşəyi mübahisəlidir. Tarixi cəhətlər önəmlidir. Effektivdir auditoriyanı çəkəndə. Recent project, yəni yeni bir proyekt daxil edir. Contains insights in the show haqqında insightları, məlumatlar da verə deyək də hardasa. Now listen and answer questions 27 to 30. Oxşayır. Bəs biz sözlər bilmədə nətərsə tutmaq olur. Necə? Biz buradakı bəzi sözlər bilmədik. Nətərsə tutmaq olar onları. O birləri çıxaraq ancaq tutaq ya da digər bir sözlər var. I've got some pictures. Sözləri bilmək üçün 8 hissəli vocabulary'miz var. Dərsin sonunda da testdən onu. Onun fayda ola bilər. Necə? Səhvlər çox eləyəndə o sözlər kömək edə bilər. Lesson bir kimi. Onlar siz əlbəttə burada listening readingdəki sözləri seçib onun içində yığmışam olsa. Onları bilsəz bəs eləyəcəm. Dərsin axırında onun bir də linki chat atacağım, ondan göstərsiniz. Bir də atarım, çünki hər dəfə atanda da soruşurlar, amma yeni də atacağım. Hərə öz kopyalayıb öz qrupuna fayda zəhmət olmasa yaxşı. İndi biz hansı sözü gözləyirik? Ray Blast-ı gözləyirik, düzdür? Of programs we could include on the slides for our presentation. I found a couple too, Maya. Let's go through and see what we think. This is an old one for a play called Ruy Blas. Ruy Blas gəlir, düzdür? Never heard of that. But the program looks very decorative. Necə görünür? Dekorativ. Good enough to put in a frame on the wall. Deyir ki, frame on the wall. Divardakı çərçivə kimi. Yəni nə kimi görsənir? Artwork kimi. F oldu. Bəli. F-i işlədəndən sonra nə edirik? Fully highlight edirik ki, çıxsın. Yaxşı. The images are just beautiful. Finn, what did you find? I've got some pages from a program for Man of La Mancha. I thought this was a good program to show, not because of the pictures, but because it contains articles written by members of the theatre company. Artikellar var bunun içində. Yox, historical significant article nə əlaqəsi nədir? Article məqalələr deyil. Article məqalə deyə, məqalə ilə tarixi önəmli olması nə əlaqəsi nədir? So we can learn how the production was created. We can learn how the production was created. Yəni informasiya əldə edirik. İnformasiya show haqqında. Bəli. Mən iyi dedim, B demədim. Mən seçdim. Məndə bir də bir şey var idi. Orada bayaqlar contains demişdi. Sırf contain oradan tutmaya çalışma. Sən onu bir dəfə də eləmişdin. Require sözünə görə demişdim bir dəfə də. Belə şeylərə fikir vermə. Verbləri qoy kənara. Nounlara fikir ver. Yaxşı? Contain verir. And the thoughts and feelings of the cast. Good. Cast bilirsiniz də, heyət, kinoda olan heyət var, onun castıdır da. Castın deyir soğukları və feelingləri. Cast, yəni, castlarda olur showda, onlar haqqında informasiya verir. Got a copy of a program that's now in a museum. It's for the tragedy of Jane Shaw, and it's said to be the earliest surviving document to... Earliest surviving document. Earliest. Origin, historical significance. Imprinted on Australia's first printing press. Avustralya'nın ilk printing pressi tərəfindən print olunub. Deməli bir tarixi cəhətdən önəmlidir. Fantastic. Another program to... Bildiniz niyə idi? İlk onun tərəfindən olub. Yəni tarixi cəhətdən Avustralya'nın ilk. Bəli, country deyəndə də Avstraliya refer edir. Mən 28-i bilmədim, müəllimə. Bir də onlar onu təkrarlayaq. Man of... Program that's now in a museum. It's for... Contains articles written by members of the theatre company. Theatre company'nin memberləri tərəfindən məqalələr yazılır. So we can learn how the production was created. Biz öyrənə bilərik ki, production necə yaradılır. And the thoughts and feelings of the cast.
və hisslərini və düşüncələrini kastın. Yəni show haqqında məlumatlar verir də, düzdürmü? So, ona görə də cavabımız oldu iyi. Başa düşdün? Deyək də başa düşdüm. Okay, yəni production showdur. Cast heyət deməkdir. Heyət harda olur? Showda olur. İşte dedik ki, onlar haqqında məlumat verir, yəni insight verir, məlumat eyni mənanı verir. Bəs bu D variantı var, it's included recent project. Recent təzə bir şeydən danışır. Təzə proyekt, məsələn 5 il əvvəlki proyekt, 10 il əvvəlki proyekt. Elə bir şey yox idi axı. Recent project, recent sözünü nə vaxt gördünüz? New, nə bilim, latest, belə bir şey deməlidir orada. Təzə olduğunu vurğulamalıdır. Good. I've got a copy of a program that's now in a museum. It's for the tragedy been printed on Australia's first printing press. Fantastic. Another program to talk about is for the Sailors Festival. It comes from the British Library's digitised collection of programs that was started a few years ago. Nə dedim? That was started a few years ago. Few years ago, recent project. Program dedi orada da, programda project dedi. A few years ago dedi deyə recent götürdü. Bəli, bəli. Nə vaxt recent gördük? A few years ago, nə bilim latest, nə bilim nə. Adjectivelər çox önəmlidir, ona görə diqqət et. Yaxşı. Bəlkə gözümüz işləyəndə biraz asan olardı. Gecək buna. It already İndi bu danışır, biz ona qulaq asmırıq. Neyinirik? Suallar analiz. comprises over 200,000 programs, which is amazing. Wish I'd known about it while I was doing my research. Mane olur, yox. That is the end of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. Including catering olmuyor. Catering bilirsiniz, nədir? Yemək təmin etmək insanlara, nə bilim, nə problemləri ilə. İş ar deyirsə, ardırsa, cəmsimə ehtiyacımız var. Nəsə, adjustable. Part 4. Ayarlana bilən. You will hear a design and technology lecturer talking about inclusive design. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Yenə ar var. Nəyə ehtiyacımız var? Cəmsimə ehtiyacımız var. Public tualetlərdən nələrsə easier to use. Buradakı arpa... Yox, onun deyil. Public tualetlər asan da istifadə etmək. Görürsən, məntiqli gəlmiş. Ona görə bunu... Siz buna necə, yəni, ancaq arları hayvasıyız ki, yəni, bilək bu söz cəmdiyə yox. Cəmsimdə, çünki bir cümlədə 10 dənə cəmsim qoymur ki. Bəs bu people without nədir ki, link keywords-ü yoxsa? Bunlar da hamısı keyword kimi götürmüşəm. Görmüsən, bunlar da var keyword. Universal design zət onlara aid deyil. Niyə götürmədim? Çünki bu ayrı bir cümlədir. Sonra bura başlayır da. Mənə əsas bu lazım. Axırı lazım. Orada mənim qəpim yoxdur ki. Interface. Mouse. Nəsə kompüterlə bağlı bir şey deyəcəkdir. Müəllimə, ən çətin gələn keywordlərdir. Onları asan tapmağın yolu var. Keywordlərin bir şey yoxdur. Adjective və nounları seçirsiniz. Başqa bir şey yoxdur. Məsələn, problematikdir. Kim üçün? Qadınlar, necə qadınlar? Now listen carefully. Baxın, adjective unsuitable'dır. Yenə, qadınların, nə bilim, bir də bilirsiniz də, boşluğun əvvəli və sonrakındakı sözlər keyword olmağa daha yaxın sözlərdir. Çünki ona aid bunlar da. And answer questions 30. Bravo. Officers var aşağıda. Keywords. Onu götürərik. Vaxtımız bitdi də, başlayaq. 31 to 40. It's only relatively recently that designers have become aware of the need to be inclusive when designing products. But what does that mean exactly? Well, it simply means designing products that span economic, social, and cultural barriers. It means making sure products are accessible, so that as many different types of people as possible can use them without any type of adaptation. Adaptation. Ne yaxşasan oldu beni. Çünki çox vurğuyla dedi. Yes. Həm də without-dan tutdunuz. Without olanda tutabilirsiniz. Having to be made to the original design. Inclusive design is often linked with universal design,
although they are not quite the same thing. Universal design aims to make products that work for everyone, and that includes considering the needs of people who have cognitive difficulties. Cognitive. Cognitive problems, cognitive. Problems nə sinonimidir? Difficulties-in problems. Difficulties. Cognitive ne olur? Keşke buna. Which can present quite a challenge. Today, examples of successful inclusive design can be seen all around us. In workplaces, it is common to see desks which can be adjusted That can be adjusted, yani to adjustable. suit people of different heights, or for wheelchair users. This still isn't always the case, however, and is one reason why office workers often suffer from back or neck problems. You'll find another example in the Another example-dan bildiniz ki, ikinciye keçid, düzdürmü? public toilets of Public toilets. countless hotels, airports, and offices. Taps that you activate by sensor Cevap? Taps. Nədir taps? Taps nədir? Kran. Musluk. Kran. Musluk da, hə. Aha. require no pressing or twisting movements. No pressing, yəni press eləmək, basmaq ehtiyacı yoxdur da. Yəni Yəni sensor əlavə eləyirsən, Aha, mollarda yes. olur falan, odur. are easier to use deməkdir də bu, düzdür? These are not only more hygienic, they're also easier for people with Easier bir də. dexterity or mobility issues. The tech industry has been criticized in the past for focusing too much on young consumers, but this is changing. Biz elderly gözləyirik, düzdür? Many products are now designed with the elderly in mind. For example, it's well known that vision declines with age, and that we also become worse at İndi nə gözləyirik? Designers. distinguishing between similar colors, in particular shades of blue. Xüsusən də nəydən qaçırlar? Blue. Yes. Blue. Which is why software designers rarely create interfaces with Designers sonra edir, gördünüz? this color. Ona görə mən Motor çaşdım. skills also Nə? Ona görə mən designer sözünü gözləyirdim, sonra dedi. Əsas elderlydən sonra fokuslandılar. Okay? decline with age, and some people have Buyur. Həm də siz belə demişdiniz ki, digər cümləsində öz dediyini düzəldib. Discolor deməyi əslində o idi. Bəli. Color dedi, hansı rəng? Mavi rənglər. difficulty doing everyday things, like Burada da yəqin kompüter hissəsinin adı olacaq da böyük ehtimalla, yaxşı? picking up a cup or opening a door. This can also affect their ability to use a mouse or keyboard. Dedi bunlara. So voice access is now a routine way of making commands. Yəqin ki, orada Command. voice, Command. məncə- Voice olacaq. Command. voice Voice olacaq. olacaq. Yes. Voice. Command göstəriş Var command. Command var həm də. Command, Yes. control, Command voice. sistemdə burada da axı, yes. Onu görməmişim. Voice nəsə? Voice idarə Mikrofona eləməklə görə bağlı bir şeydir. Bəli, bəli. Mikrofona görə. Davam edəcək. Bunlar tez It's worth looking at the problems non-inclusive designs cause when not enough consideration is given to a range of users, as it can have a serious impact on people's lives. Access is one obvious example because it has such a huge impact on disabled people's independence. Not being able to access public transport because buses or Safety gözləyirik də. trains are not wheelchair friendly means many disabled people can't go out unless someone goes with them. Safety is another issue. Inexplicably, most cars are still Çünki seat belt deyir. Hələ deməyib axı, safety-dən indi danışır uşaqlar. Amma mən Məhdəqə görə gəlsən, hə. okay. crash tested using a dummy based on an average sized male. This has safety implications for all women, particularly those who are pregnant. Yeah, Pregnant, yeah. Keçdi buna. As the seatbelts worn by the dummy Deyir ki, qadınların nə bilim nəyin ölçüsü, başının ölçüsü görə nəyin ölçüsü. are not adapted to accommodate them. Over the past 100 years, workplaces in the UK have, on the whole, become considerably safer.
Employers are legally required to provide well-maintained personal protective equipment, or PPE, anything from goggles to full bodysuits, to workers who need it free of charge. But most PPE is designed to fit men. A recent report found that employers often think that when it comes to female workers, all they need to do to comply with this legal requirement is to buy jackets, for example, designed for a small man. The problem with this is that women can be tall and still have much smaller shoulders than the average man. Ill-fitting PPE such as high-vis jackets, vests and body armour can put women at risk. The report found that 95% of women said that their PPE often hampered their work, and that this problem was worst in the emergency services, particularly the police. Police. Another problem is related to comfort at work. Bir de bir şey diyeyim de, another problem, ne bileyim, the second one, additionally, onu deyəndə bilirsiniz ki, keçdi o birinə, okay? Very common scenario in offices in summertime is to see women Biz deyir, tək ismə ehtiyacımız var. Ofisdəki nəsə çox aşağıdır qadınlar üçün, okay? wrapped in blankets or wearing sweaters. Bir dənə şey deyim, sizdən soruşuram. Qadınlar əgər ofisdə blanket götürürlərsə ya da jaket geyinirlərsə, nə çox aşağıdır sizcə? While the air conditioning is on high. Meanwhile, the men are in shorts and t-shirts. This is due to differences in metabolic rates for men and women. There is a standard setting for air conditioning to be at a temperature of 21 degrees. 21 degree, yani Temperature. Yes, temperature, yes. Müəllimə 20-dən 22-də cavabı deyə bilərsiniz zəhmət olmasa. Başa düşdünüz bunu hamınız. Yəni burada nə deyirəm? Mən burada belə bir şey deyirəm. Bu sualları işləyirik. Məsələn, bayaq kimsə də dedi ki, məsələn, burada pregnant uyğun gəlir falan. Burada mən özümdən şey deyirəm. Cavab atıram. Məsələn, təxmin edirəmsə rəng olacaq. Ora məsələn yalandan yazsam blue ya da belə bir şey. Mən nə vaxt sualı işləyirəm, orada məsələn görürəm blue deyirəm, nəsə rəngə aid bir şey gələcək falan. Elə bir notlar almağınız da sizə kömək. Məsələn, biz nə bilim nə problems yaza bilərsiniz. Biz mental problems tutaq ki, bilirsiniz ki, nəsə problem ya da health problems sözdür. Biləcəksiniz ki, bunun tipli bir ismi, adjektivə ehtiyacım olacaq. Bu da sizə kömək edə bilər. 21-22 demişdim. Zəhmət olmasa, aha. Finn was pleased to discover that. Yəni bu listening neçə idi? 20 test 3. Bir səhv, hansı? 26. 26 oldu. Yenə 9-dur. Burada cavab nə olur? B, failed. Let's look. Kimsə demişdi, yox, failed söhbətində. Mən demişdim, mənim. Yes. Elə bir dənə qulaq asmayaq, burada oxuyaq. It's after the war, they didn't go back to be more than one sheet or change. Bu haradır? USA-dir, UK-dir. Onu bir səhv çıxartdıq da bayaq. Guys, UK-dir. Mən bunu görürsünüz, here in the UK. So, USA deyil, ona görə UK-dir. Mən əksinə dedim. Dedim ki, siz dediniz Amerika deyil. Britaniyadan danışmadı ki, Amerikadan danışdı. Ona confused elədim, ya. Onu da niyə olmadığını bildiniz də. Didn't change in any way for more than 25 years. Yəni, failed to develop. Failed də demişdim, hududdan əvəz edeyim. Yes, okay, getirməyə lazım idi. Mən bir şey soruşa bilərəm. Buyur, əlbəttə. Biz bayaq 40-cı sualda temperature yazdıq.